Hayi ke hayi ke ngathi bayamnqabela ubhuti ngizwe. And welcome back to my YouTube channel. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Lara ke bafethu ivideo le evelayo lapha ke uSomizi reject ke i-handshake yakhe uNgizwe. We know ukuthi ke lokhu kusuke lapha. But then ke umbuzo ke umile lapha ukuthi ke ngempela ke ubani wrong noma ke uma kuza ngakule senzo kungani ke kwenzeka ngalendlela ekwenzeka ngayo. uSomizi ke who rejected a handshake from uNgizwe Mchunu who insulted him lapha ngo-2025 September 30 after ke lapha ke sibona ke i-couple yabantu ke ababili ababeshada besebenzisa ke i-attire yesiZulu neyesiXhosa. Lapha ke Ngizwe called on Somizi together with all his lapha ke nation ukuthi ke mabayeke lento abayenzayo ke esebenzisa igama lenhlamba esingeke sakwazi ukulisho khona la on YouTube and go get their own place and stay away from Zulu attires. Ngizwe who refused to apologize to Somizi for disrespecting him lapha ke kodwa ke uma siqhubeka akaze ke kwenzeke lokho ngenkathi ke edirector ukuthi ke ekwenze lokho wabona nje kuyinto afanelekile ukuthi ke ayisho. Now ke nakho ke sesithola uSomizi lapha ke esenza le yanto ke ayenzayo. Do you think lokhu abekwenza ngabe ke kuyinto ebekufanele yini ukuthi ke ayenze njengoba ke ngabe ukuthi ke aqhawule ke uNgizwe lapha yana. Mina ke bafethu ke ngokwami ngibona ke kube yinto ke ebengafanele yenzeke nje ngoba kahle ke wayelwa nesenzo salabo bantu kodwa ke nakho ke kwangena ke igama lakhe ke ngendlela ke elangena ngayo. Amanye amazwe ke bafethu siyazi ukuthi ke baningi abantu ke abanembono nabo kodwa ke besicela ukuzwa wakho la kwi-section ngezansi. Danko.